Kahte ke jingkeno kelami na kinong song kamau khan pasir kasnong ka bahap apo kembelem si andri blok kibalapun pau ye baki suba bakadon ke jingpron kam bakala hadu laipu arlak tengga kepisa kabalamang na kebenta bensnai projek paper ha kate kasnong katkum ke jithu jong ba tricolor kurkalang ulai thu ba na ka RTI baki leyo na ka office jong video meliem haujiliu mentau snam kala kadau sai ba ka jingmang pisa kami hap shu sai ru ladanu jor ba ka kam ka ba ka village implement council ka pentrai kam Ute orang ba ulai thuru ba kita gijing pentrai ki kan thop na du kisorong ki jaka penlang kenro kinala mat gwe ulong ru ba namar ka jisubai ka jing penlot mardor kila lek ban ujor saka deputy commissioner ka is kasils henry hadu mentaru kampalei ei nepa toket halo ka te jingja uba tricolor ulong ru ba lada ka office ka badai ban pen halo ka te ka benta kamlei ei ka pendu jingkermen ki ba ki bakwa ba ki skim sarkar kin poi hakisnong ki thau kin ajing mentoy ki bapura andika yo ya kata information na video ilalit ya kasai inspection ringkat bilalit ya thowi wo bilalap kumi harum abadikong construction of multiple road at Mokan Pasir na PDW Chakaja ka sanjay on the MG scheme ajak nyo jakapra abo ada estimate kalong kasaulak nyo wajar praspa tinggal rei dilap bagi pelur tangkumba sekolak nyo wajar arspa arko approximate long manumala kan dunane tang nakal yang sini tak baapat kadi construction jang multiple road na existing road sha thoik shong ha Mokan Pasir under kan ke MG scheme aja kan yo jang pra awo ada estimate kalong khalaila hari ni labik plot tangkumba nyolak prapun rio hajar kadau ko ba iplot takane bangilap ngi kalong mabinglap ke jingya kadi belong light point san mita Rikshna tang lai mita but ya ka retaining wall katkum ka estimate kalong arsan mita talenter henry kishna tang khatsan mita but ya ka drain ni nala katkum ka estimate bak kadau kadi benchna hadu hispa khandai bo mita Rikshna tang san mita akawo ada estimate kabatai saulak profesional hajar ka henry nilap bagi plot tang saulak ap khandai hajar hispa akui approximate angni bat katkum ka estimate ka jingjong kalong hispa lai meter ka jinglenter rechna tangshi spa arjometer bat hispa arjometer naka hispa lai po kamu kaduna lai meter bat ya kanala isna henry isna di bakamrit naka estimate ngala ka jingsha te ilai penbet bangin ya partner tak appeal sa DC office but ya kan ya ilai wan but ilai pak tak appeal sa DC office but ilai kudu makmat hi ba DC haka ilai pak selalu but arsau tarik keblai benriu asa khandai but DC ru ila padang ba ila kular makmat besem ba insa shimkhia ya kan ya kam hadian ya kan ya kam henry hadian shibnai tam ai islam yo kan kan jawab dari ka feedback na in te kabide bakata ilasa kajinga tingi ang nyele no ngi kum kita kima para bawa ini RTI ilala kata Indonesia te ilai pembet bat takbaburam no i kat ADC ilapa no biang nomor iklim jawab kan ba hapo sibnai tinggal apa biang no da kan ka reminding letter i kenapa berkenal biang i yo kajing pun kam ke office kelabun kat ke DC lai mah long ilapa biang di ini reminding letter ka afna trik na banyo but abang ila ada pa ikan niru but last receive na reception di DC hari hadu mentaru Islam yo kan penuh jebab na i tak hadu mentar tengi kumki na professional ki ba appeal kan ya isa ka jing ngak wat adia mela yakini gicing program kala yakini scheme te kan kalong ka ka ba betul jengman bat ru komi ki ba wa sha ba kini scheme professional tahu ki ban try hab balap ha balai ni tak corruption khang ba kari ba je beriu jingi custom sini isnong ita kalong ba ka balai nak tak corruption tapi nakaliang jong ka office kami it kalong ba penduk jikan ni mo ki ba le je kan ni ka ai te ka bedi ba kan en nakaliang jingi ibu kan ke jikli nak ai ka daw ba imla on ai juba ni but kan mata yu ban pan ni ai ada nakaliang jingi bor ba lor kim ai je kan ni wala ngilalap ga jing khala te kawide kan ni kerpat biang saisian ya ka
office ng DC ban ship here ban le kam ploy no yakani kam